بناویجینه تورو نازنین جمن بکینه لسر داخوازا کمیته مهرجانا هلبستا کردی لسوریه و بآمادبونا چند هلبستوان و نویسکار و حسکرین ادبیاتا کردی سال وگره پنجمین یا کوچکرنا هلبستوان کردی مزن عمر لعلی رنجبر لباجار دیرکه یه روجاوای کردستان هات لدار خستن هلبستوان بشدار دوی بونه دا دربار عمر لعلی دا و جیان و برهم و نویسین وی بیر و باورین خو آنین زمان کمیته آمادگاری مهرجان هلبستا کردی سالوگر هلبستوان مزن عملی العلی بیرا خاتینن ام بینن ارکی ما گو یکی خباتا کی بی هید مهرجان هلبستا کردی یکیش یه گو اف مهرجان دار خسین پیشیدا او سیدای تیری جوا سالانوت سیال نبیهوری لباجار حلب و هر وها ام ویری بازی و خباتی بردوام دکن گو ام وفادار بنش هلبستوان و توروان فرانی ده كردستان سوريا. كمان عمر تذكاري هم هلبستا كحولي. عمر لعلي كو هلبستا بكيش وقافية دهونان دداوية صالين بينجيان دا دست بنويساندنا هلبستي كر. هلبستي نوي ببراني نتوائي ولسر أفينا خاك ولات بون. محمد شيخو، شيفان پرور، محمود عزيز، سعيد قاباري، بهاء شيخو وقلق هنرمندن كردين دن هلبستي نوي كرنستران. شبي لقنا بري خشلي بالنيرة. ام هیوی جملت خواب توایی دکن کو کسی نافدار و کسی هیجا دجیانا قد بین خلات کرن نپشتی مرناوا وکو مالبات برهمی نویه دسی برهمی وی دیهنا هن هلبستن و هن گوتنین پیشیانا و هن جسر دیروکا كردي وكو عشائري كردي افتشتين هنيجي هنهين ما تشاب نكرنا وام هولدن ان شاء الله مي واجي تشابكن تروجين وري رنجبر د سالا 1935 دا لګوندې قصر دلې اجدایک بوبو وګلک دیوان چاپ کری لپای خوهشتن وک خم وساوير طواف عياري چارچرا ولات بناسا و اوینا ولات وكإنسان كوشنيزي كذا ما مستعمل على الناس كيكو قال لك جراب كي وقال لك جراب كثير مشتبه راسي نحب عليهم بس مجنزي كذا ناس ذكر إنسان كي فعلا كرت هرورك ولا باريزك قال لك جابوا قال لك جيش نازي وسرفازي كم وقع عمليه على الناس بكي وكاريب وقوي إنساني بني روشة فيا زحمة ذا كاريب خاوك وببي كسكي جمارتي بس أصلا كردستاني وكو هالبسلان وهالبسلان كي المظن عمر لعلي دششي مها يازدهان يا 2011 دا لباجاروكي گركي لگي وفات كر والباجار ديركي هات وشارتن يوسف برازي دهات بجدار دبول مهرجانا لكامبا باريكا لسليمانيه جي سالفجرا كوچا داوي يا هلبستوان كرد عمر لعلي هات الدار خستن مراسيما سالفجري بسرپرشتيا دزگها خيرخوازيا بارزاني بريوچو و چند گوتار و سمينار درباري جيان هلبستوان نافدار و كارن ويين شعري هاتن پیشکش کرن د مراسم دا ماموسته زانینگه دکتور شوکت سندی و لیکولر نافدار عبدالرقیب یوسف و لیکولر یاسین قچو سمینار دربار جیان و هلبستن عمر لعلی دا پیشکش کرن هلبستوان سمکو کو کوره هلبستوان عمر لعلی د مراسم دا آخوی و بناو مالبات دو باورنامه جبو دکتور شوکت سندی و لیکولر عبدالرقیب یوسف پیشکش کرن هجای گوتنه کو کمیته خلاطه هلبستوان کرد یه مزن رنجبر خلاطه و یا ایسال ده هلبستوان اونو سر کرد باویزو زانه وک ریزگرتنه که جرولا ویره ده خزمت کرنا چاند و ادبیاتا کردی ده بسام مصطفى رودا یارا من یاره مانه تم یاره دانشگاه لی الناف چار نیاره گاوا نبینم دمینم جاره هیویج کردان جبوی مبینه